Ibang executive tatay at malmal pasmin. So, madama mila i-identify tatan dahil projects nga mapunduan into no umay katawin kaya tikadong proyekto nga impasa da kadatayo kaya hanmet nga umunay jay pondo tayo kasi DFT tataget nasa 76 million lang kaya kita yung dito papunduan da kanyang tataget nasa 400 million pigit di isong prioritization di mapasabak iso tap nun ma-identify tayo nga talaga no ana dayjay needs tayo sa 2026 tatasyak na mismo timapan agsursur nga mang in-inspect and mang validate no ana daytoy masapol nga mapunduan nga priority tayo for 2026. Manuti ka sa sarkas lang pag estimated nyo sir iti budget 2026 sir. So nasa 300 no Jack Mariro nasa 326 million or 324 million. 2025 sir mo budget sir. Nasa 300 medyo nabababa lang basit. Basit pag nga. Basit lang. MT lang nagdat one day tataget jay collection tayo ti other income tayo. Dito nga ron dito ano tayo tata dito quarry tayo. So dito may isang nainayon ken madama ti panagbandera pay dito treasury ken ti asesorya tayo kada gitoy medyo handa nga ikaskaso ti panagbayad ti apilyarda. So nga tata, mapandaban-banderahan, wasino da ito, itatang individual. So far that pag yamyamanan mi, taji ko namin tatayat. Halos amin data, librehan, tinukala gobyerno, may ipapay ka na kumada. Alay nga iti bending ti salunat, bending ti edukasyon, bending ti livelihood, agrikultura, halos amin data nga sektor ket. Social services tayo, talaga kompleto tayo. So di ko namin tatamnon at ti pangalaan tayo pa, iti tulong na mabalin tayo nga may itin kaya iti kakailan tayo kaya kita yun tayo amin no anti ti mabalin nga pangalaan tayo tapos tigas tagat at adupay ti matulungan tayo. Okay.